Cachonan di tour forma grandi of puppies, pero também puxam de abandonar o sítio aqui. Veterinário diensta conta também com o serviço de busca animal na Indeseia, ou também tem vancoi para capturar a bestia na Indeseia, que está ribacaia. Pero maneira não se mencionar, 400 e mais de 6.000 animais na Indeseia sa queda rescatar para Animal Shelter, que está situado net banda de of Mac Hawk, como se mostra. Gerência de shelter te explica que o benefício de estar situado net banda tá, que não tem a opção de escapar algum purpose of cachona que está apto para ganhar onde e duas oportunidades aqui em outro lugar. Essa aqui está sinanta na tempo. A tendência de último ano não tá que a maioria gente está preferindo de trazer cachorro de raça fora do exterior em vez de adoptar de raça assim chama criollo. Com o hope biata resulta quizás melhor cachorro para casa. A situação atual seguro nota alentador. Verschrikkelijk. Er is maar één woord voor, dat is verschrikkelijk. Het is een mentaliteit, denk ik, wat gegroeid is door de jaren hierheen. En het is gewoon heel jammer dat de mensen hun honden gewoon niet laten steriliseren, castreren. Want dat is gewoon, ze laten hun honden wel op straat lopen. Maar ja, als ze niet laten steriliseren, castreren, ja, dan heb je binnen no time is het verdubbeld, verdriedubbeld, vervierdubbeld. En dat gaat maar door en dat gaat maar door. Maar ze komen wel de puppies hier brengen, want ze kunnen er niet voor zorgen. Dus dat is gewoon eigenlijk heel jammer. Het zou eigenlijk gewoon een heel groot castratie, sterilisatie campagne moeten komen. Waarschijnlijk ook een beetje vanuit de government bij. En ik weet dat er een heleboel toeristen willen helpen met dat soort dingen. Zodat er in ieder geval dat die straathonden van de straat afgaan. Dat is het allerbelangrijkste, ook voor de ziektes. Want we hebben nog steeds parvo op het eiland. Dat is een puppyziekte met diarree. Wat bijvoorbeeld in Europa al eigenlijk uitgeroeid is omdat die honden daar gewoon gevaccineerd worden. Dus dat komt zo goed als niet meer voor. Maar hier sterven per jaar nog zoveel honden aan parvo, aan diarree. Gewoon door slechte verzorging, door de kapattenziekte, door alles. Als we plaats hebben wel. Kijk, op het ogenblik zitten we over de 22 grote honden, over de 20 puppies. En het streven is eigenlijk het beste is hier in de shelter zo'n beetje 15, 16 grote honden en hetzelfde als met pups. We zitten er altijd overheen en hetzelfde geldt voor de katten. Toeristas de outra banda cita mira o benefício de cachorro de raça criollo e precisa aproveitar adoptar of mais e iba ng puppy, lugar novo na nang terra. Het gebeurt vaak dat ze puppies mee willen nemen, omdat het schijnt dat het in Amerika nogal moeilijk is om puppies te adopteren. En wij doen dat in samenwerking met de ARF, dat is de Animal Relief Foundation. En dat is onder begeleiding van Kati. En zij helpt toeristen eigenlijk over hoe moet je je pup naar de States krijgen. Dus hoe het gaat met de airlines en met wat ze allemaal nodig hebben. En de gezondheidsverklaring van de dokter. En daar helpt zij weer mee. Animal Shelter te draai a base de donação, desconto não quando receber fora a companhia não privada e também de hobby turista que te passa para mira com não produz um man na nang amigo nan de 4 pia aqui riba nos isla. Para o local não que te interessa para adoptar cachorro ou pushi, agora que tem certo requisito não para cumprir com de parte de Animal Shelter, maneira tá cura será e para ser no mês de mara e cachorro e sim lá que for bom plano de alimentação e vacinação. Seguro tópico hopi ya más carroña, Fran. Seguro que sí. Uma situação maioria de fastidiosa. casos, é uma situação fastidiosa. Seguro. Pero de maneira que o doutor para dizer é uma responsabilidade enorme, né? Eu vi bianando bisa para que o cachorro raça, passei. Tu nem tem smack, tem paixão, entre outros. Mas pensei quando vai que cachorro nunca riba caia, só vou buscar quanto placa para pagar para nada. Seguro que sim. E não irresponsável da cachorro vai, então o macho tá vai dar com cachorro vai bisa de vizinha mesa, então aí não é problema da estado. Seguro. Então se me quer nesse começar com concentração de cada dono mês e me seguro que me é bem lei, regra, pero também pessoa que tá cuidando do cachorro tem proteção para o cachorro também. Para sobrar mas quando tem bom, tem malo também, e tem gente que se cachorro malo, não caso que você cuida para si não roupa. É um problema sério, que gente não é responsável, mas tem cachorro. Se não? Tópico amplo, seguro, over die essa aqui, tá? Lamentável, tá? Porque nós pomos com diferentes vídeos na hora sacar, riba nos redes sociais, e tá dando luz negativo riba nos isla, mas tudo isso aqui não. Ela está consciente de se você informe mais público local. Sobre allá afuera, vos traes presión un poco más grande quizás, pero vos traes un enfoque que quizás no está cuadro con tu realidad, correcto.